تماشاوان هێژا ئێوار باش دڵبخوین دارەمە ئیرۆ دیبەیتەکە تایبەت ژوارە پێشکەشتکەم ناڤەڕۆکە دیبەیتە مە لەسەر تەهدید و گەفێن تورکیە لە دژی ڕۆژ ئاوای کوردستان. کورد توجاران ji bîr nakin bê çawa Tirkiyê û çekdaran Efrîn dagirkirin ku nüfuza Rûsan bû. Pişta derbasî serêkanî û girêspî bûn. Ew jî dagirkirin. Ew jî nüfuza Amerîkiyan bûn. Rusya û Amerîka hêzên xwe ji wan navçeyan vekişandin û rê ji Tirkiye re xweş kirin, êdî Tirkiye jî derbasî wan herêmên Rojavayê Kurdistanê bû. Kurdan şer kirin, şehîd dan. Şer kirin, birîndar dan. Lê dîsa jî Tirkiye bi gotina xwe kir û dest danî ser wan herêmên Rojavayê Kurdistanê. Yanî ne Rusya ne jî Amerîka ne jî civaka navdewletî tu helwesteke ciddî li hemberî Tirkiye li hemberî Enqerê nîşan nedan. Niha Tirkiye dîsa tehdîd dike. Êdî ew tehdîdin yan jî wê ciddî êriş bike. Ev tehdîd û gefên Tirkiye hinek pirsên din tîne bîra mirov. Çi ne ew pirs? Tirkiye tenê tehdîd dike yan jî ji bo ku pirskirêkên xwe yên navxweyî bide ji bîr kirin weke kerteke tehdîdê bi kar tîne. Eger Tirkiye êriş bike wê Rusya û Amerîka çi bikin? Wê weke helwestên berê nîşan bidin yan jî wê sînorekî ji Tirkiye re deynin. Çi rêl pêşiya Hesedê hêzên Sûriya Demokratîk û rêveberiya xwe ser hene ji bo ku ji van tehdîd û van êrişên Tirkiye xwe rizgar bikin. Şam amadeya hêza xwe bi Kurdan re bike yek ji bo parastina herêmên Rojavayê Kurdistanê yan jî ji bo parastina statuya rêveberiya xwe ser. Şam amadeya qebûl bike yan na. Rêveberiya xwe ser çi qas amadeya li gel Şamê bide û bistîne ji bo ku rê li ber wan tehdîd û êrişan were girtin. Mîvanên min hene divê dîbête taybet de ji Enqere Diktor Hesen Mesud Önder, akademisyen û pisporê karûbarên Rusya û Kafkasya ku ji nêzik ve rewşa Sûriyê dişopîne. Ji Mosko Diktor Vadim Makarenko, pisporê zanistên siyasî û rojhilata navîn. Ji Qamişlo Mustafa Meşayix, serkirdeyê Mesedê, Meclisa Sûriya Demokratîk û cigirê sekreterê Partiya El Wehdê. Bi xêr hatin û destpêkê dixwazim ji Qamişlo dest pê bikim. Birêz El Meşayix hûn weke rêveberiya xwe ser weke Mesedê Meclisa Sûriya Demokratîk çi qas amade ne bi hikûmeta Sûriyê re bidin û bistînin ji bo ku rê li ber van tehdîd û êrişan were girtin. بله سپاس اشترا و ریز و سلاف دیسان اشترا و شکارمند قناة روداورا و مهوانی ترا و همه کسی ایروگو تماشات کی. واج بوی پرساتا ماموستا اما وقت مساده وقت افغان سیاسی و کردی على الأقل ام احزابي بلكي انا كسي ازن زانم لام بارتيتي ايد هندروي مساده ده دروجا روج ده هالوستا ما او قودان وستاندن لبشاميرا شيببي دبن شعفديريا جفاتا ناف دولتي يان بكماي دبن شعفديريا روسا دبي ونزانن في ميجي في ريجيمي شاوايا وبهوري حتى تهريجي براسي بيناي فاد في ضامنه كي دوليها بي حتى امدان وستاندني بيرا بكن و ام حاضر بون وبجديات زيدي جاركي وددوا السيا شاندا مسد الحميمين بو والشامين بو اللي نقهانا دوي او انجامي قودهات نخستن و او ريكفتنك تشيببي ايروجي روش بيغو تهديدات وقفي ريجيما تركي هبن سر هريمي ماي كردي وسر سوريا بتفاي جو هبن دي ساني ام بوي جديتي وك مسدي ام حاضرن جدان وستاندنارا جو ام بفرا بكنا شار سريك تدان وستاندن تشيبونا بريز مصطفى المشايخ وج برسا كردي تدان وستاندن نو تشيبونا فان روجين داويدا جبركو ام هناك نوتشيان دبيسن جو حكومه سوريا وهفديتيا جبوكو يعني تدبيرك اللي هم بريفان تهديدين تركيا بستينه
بله وقت دانوستاندن مسألة نكرية حتى أنها دانوستاندن بلكي مسألة قصدي من مسألة لشكري من أف تكليها بن بروسارا بأمريكيا را بريجيميرا كاربن شاوا برسفا و قفي رجيما وهيزي غوبيرا غريداية تندرا وبكن لي وقت مسألة جارك دي نو چب آگاهیم تیدنینن و از بهورنا کم هاکر هبانا اکید و آگاهی ما هبانا و دانوستاندن جبوی چاره سر کرنا کریزا سوری بتوایی و پرسا کردی بتایبتی حتی نها نزیک نبونه خاصة پشتی و قفی ترکی لی وقت قصاده مسئله لشکری اد بیجم و دانوستاندن هبن جبوی کاربن پورا چاوا پفرا تنسیق بکن و چاوا برسفا و ایریشی گو ایرو روش هنا لی وکی دی ام وک مساده ام حاضرن و بجدیت و تی خواستن روز جی بوی جدیتی کاربی ضامنک بی و کاربی دبن شعب دیریا خدا گو وی ضغط الرژیمی بکی انو افری کفتن بگنا انجامکی گو ملاتی سوری بتوایی بی رحت ببی اوکی از بچم موسکو دکتر وادیم ماکارینکو که نزیک و هم روجاوای کردستان ناستکه هم جی روجلات ناوین و سوری ناستکه روسیا دکتر وادیم و ری بده ترکی جاره کدن ایرشی ری و بریا خسر و کردان بکه و که کل عفرین ایرش کرد روسيا حاول بده هرتشتي بكي داكو ريل بيشا هيزن تركيا بقري هل وها حكومتها هيزن سوريجي للجهلات باكوري سوريا تا سدمتنا يكون روسيا به لتركيا درباسي في نافشي ببا جبرقو نها ودم هاتيا كو نهاغو ريكافتن شمنو وهديتن بين كرن وريكافتن بين كرن لدویگوس چارسیده که مس جبو سوریا بگشتی ببینه و هز سوریا و ایریشن ترکیه راوستینه اها هو رول روسيا تشبه دكتور فاديم يعني مثلا تركيا دفان روجين داويد ام دبينن تهديد دكه جدي تهديد دكه حتى اشكريش دبيجا مثلا سر كوماري تركيا دبيجا ازنا جهد دم روسيا نجي جهد دم امريكا جبركوان سوزين خو بجي نانين دما ورا خواستن دبيجا از ايريش بكم وبراستي وككل عفرين الروسان كر لهريمين روجلات فرات جي بكن يعني وين ريج تركي را خوش بكن كو درباس ببا تبحث عفرين روش عفرين كي لبريغو نهاد تشيبو ودمي روسيا نوناري روسي او نوناري و نفشي بو نوناري هروها بحث جكردارا قوت جو داكو ريل بيشا في يريشن تركيا بقرن وجوارا حاجات نهيلن لوانا بيا روسيا نكر وبشريت روسيا نكرن عفرين روش عفرين جدايا روشا ان هاكو روشا و نافچتی را در باز دبه از دبینم که هزی سوریا دموکراتیک نها دبیجن که اوانا به هفر لگل هزی الحکومت لگل روسیا او دخانیزکی وانت کن دا که بوار را پیوندی باش بکن جبو که ریل لپیشیا هیریا ایریش ترکیه بگرن بگمان و اما بين كامريكا و تشتنا اوجي بريفانيه عم بكي يعني ام هي في دكن كو امريكا جيب حول خرابه از قمان امريكا بتشكي ناكي باشا الدكتور حسن مسعود ندرج انقره القلمنا اتفاقك انقره لقل موسكو واشنطن تشيبويا جبوكو اپراسیون که دجی هرمین کردی پیک بینه ددمک نزدیک دب کیمانی نها از دخوازم وی که ببیجم دستور بدن من اخافتن هر دوان و هنک علی هنک وان دیار کردن از تولیوان نابم جبر کو ترکیه و کو
نه پسند کردن آمریکا و روسیا اپراسیونی و بکه اف تشتن وها آمریکا و روس کاربدستن روس اپراسیون و بکرن یا نکرن آگاهی که وها دکاره بکرن نرخاندنه که وها بکرن ترکیه نه روسیا و نه پسند کردن روسیا ده اپراسیون بکن نها دمن داوی ده پیشاتین لقادت و همه که لیکولیم بکن نها لسوریه وکو میوان مجی گود گو تو پیوندین ملگر رژیم گو تو بیشن ملگر رژیم دینن لی بری نها آلی مملوک و کاربدستین یه پیگه هناك هفديتين وان هنا جب سرپرشتی روسیا هناك هفديتين وان هنا نها هجرم ل دوام روشه هی بنیرن مظلوم عبدی شاهین جر که خو هات دور خستن جالیه پککی و کسی کو هات جهوی د کنترل ایران دیا او به محافظین شورش را وکو ظلامه که جمیل بای خاط سر یه پگی اگر هم لوی تابلو بنیرن ایران هین درباره ویا کده برز دکتور نه هسه قصد نجی ریوبری خسر تداخویانین فرمی ندانه تن سپیکولاسیونن گوتن تینه گراندن درباره ویا کده باشه من حس کر ویجی بزانبم لی هف پیمان دو هف پیمان سرکنه لجبو ترکیه چه امریکا چه جی روسیا بتایبتی چه روج آوای فراتی چه جی روجلاتی فراتی ممکنه ترکی به ازنوان بکاره به گاو کد نوا سوریه دا باویجه؟ نها د پولیتیکا در و به دستور جغینی دستور خواستنه هون چود دنو دستین او یک کرینگه آگادار کرنا آلیان اگرم رضامندی بنیرن هیزن هگمون اونیرین خلطه بله لد اپراسیونو کل دجی و نافچه اگر بکه آلیه هوایی و همو کارن تکنیکی جبو کو پیک بند و کاربدستین لشکری هفدیتنا به هفره پیک بینن جالی روسیا و امریکا و هناك آلیندن و هفدیتن بین کرن لی هلبت ام خالك جبير دكن تركيا ببردوامی اکتورن راسیونل ینوی داره یا پاگه کو وکو حواله کی مهیوی وکو اکتور کی راسیونل دست نشان دکه یا پاگه وکو راسیونل تفنا گره دوی یا پاگه دکتور یا پاگه يعني هون هر دمه يا باجي وك باسكي باكيكي السوري دبيرن ليا باجيش دبيجا من تجاران خطر لسر آسایش تركيا چه نكريه چما هون اولادن مثلا بريفابريا خسر بجفن برسكريكي نه بريا شر برين دبلوماسي چاره سر بكن مثلا زانن يعني وكي بري بكيماني هفسروكي بايدي صالح مسلم لأنقرة بو لقال واد داودستان نها از دخوازم وی که ببیجم امریکا و بتایبتی دنابرا یا پگی و پگی که دبیجه تو پیونده یک نابرا واندانیا لی صابری اوک فعالیتین وین لقاده و یا پگی و های کو او صابری اوک بری ود دبا کسی کو قاده وی دزانن قاده دزانن وی که دزانن ریدور خلیل تعلیمات بیکو قندیلی ور بگیرد تو تشتک ندکر از دخوازم وی که بیجم صالح مسلم د سال 2013 د دماهات انقره به استخبارات ترکیه و دما هفدیتن کرن تو هفدیتن آنده بیکو جبركو تو پیدا و یا پیگه جبر وی که معاطب نهاد گرتن صابری اوق صابری به تعلیمات صابری اوق جغینی تعلیمات صابری اوق تو هر تفگرک آوان هگر هبه ترکیه دبکو با حکیم مخاطب نزیک ببه اگر هم پیش هاتین داویجی بنیرن شاهین جیل و مظلوم عبدی جدور خستناوی جکاروی جغین جمیل بایق کو
تعلیماتین جمیل بایق بجێتینە یەک هات لە شوێناوی هینڤەیەکی چاوا دیار باش دبینن دكتور حسن ازي بتشم قامش لي مصطفى المشايخ بريز المشايخ اللي سر قوتنين حسن مسعود شد بيجي يعني تهمتن جبو ريفا بريا خسر جبو مسده جبو قصده جبو يبقى هونج مسدنا يعني مسده سيوانا هري مزنا لروج أباي كردستاني قصده قريداي ويا يبقى قريداي ويا هزين عسكري ريفا بريا خسر حمو قريداي وانا هوني چاو وی پرسکریکی چاره سر بکن بله مامۆستا ئێمە وەک مەسەدی وەک مڵەتی کورد بێت هەڤاییژێ بەڕاستی ڕۆژێکێژ ڕۆژەمە نەگوتیە مڵەتی ترک دژمنێمەیە هەرو هەر مەخواستیە تێکلیێمە بە تورکیارە وەک دەولەتێک جیران تێکلیێمە پەڤرە هەبن و ڕۆژێکی و هەر کەس چاودێر زانن یەک گولە عالیه هرمی ما و نشو ترکا لی ترکیجی که ام باش رژیم ترکیجی ناست کن و اد بیشم هر کسی گو وی رژیمت شوپین و خاصلا دست درجی واد هندروی سوریه دام بازانن گو قصده و بری قصده بکی گو شر ترولی کربون و اف هزي تنرا وشكاندن وها ونز تفدجي زانن دولتك بناء دولتك افاكر بن سر عرض سوري وعراقي يعني قصدي يبكي الفيدري الهلاتي كردستاني والباشوري كردستاني بيشمرقا يعني بسر دستي كردا هاتنا اشكاندن اف هزي تنرا ايرو روج رژیم ترکی خوازه يعني خوازه انتقامي دكيج كردا انه تشاوا وهفال بند من وايشاندنا وهفال بند من ج منطقه سوريا وج عراقي درخستنا ام باش ملطي الدنيا تفدج ودولتي فيزانن انه تركيا دولتك ما قصر قانون دولي نحترام جيرانتيه دغري نحترام وكب عربي قيم ومبادئ جيرانتيه دغري هر اما ما خستيا تكليه بتركيا وقت داليه جيران تكليما إبراتية بن إخوشية بن لمخابن دائما رجيم تركي شعبك دجماتية الما كرداجي بيزين ولسوريا جيم يعني وهي تشاول دايا بريز المشايخ سوري رابو دعوة شكر دعوة وهي تشاول دايا هون ناف بينكارك بيدا بكن وهي تشاول دايا محاولة كريا كون ناف بينكارك بيدا بكن مثلا برنجك جرنجان ديالوجك الجل أنقرة دست بكن بله ما مستده 2013 هذا ام شاندك هفش ام هنگي مجلس يدبون يعني ازيب نافكم ازو ما مستهب فؤاد عليك وجالي انجومن فام وخان الهام احمد وما مستعب سلام انجمنا قال ام بفرا وك شانتك تشونا بخارجيه تركيا جيرونشتن هر مجوا خواست انه ام تخوازن تكليه جيرانتيه هبن ام ندوج مني وانا ام ناخوازن وقتي ام برافانيا او برافانيا هريم خود گرن ام بدون نفس دميدا ام باراستنا سينوري وش وهزات كن ما هر هولدان كرنا لمخابن رجيم تركي براستي بشعفك دجماتي الملطي سوري بتفايد ميزينه او ايغو حتى نها نشتنا او داخوازي 2011 قملت سوري جبوي رابو كي نهشتي حتى نها بيكوري كي هشت جو او شورشا سوري جو رابو شش هيفي خوي اوليدا او جهران دنا برنگا كي شقداري وهزن تندراو شيكرن وحما اريكاري اري واكرن جو ايرو جو سوري هاي فيرا وشان خوش هركز زاري جو رجيم تركيبو لما هولدان دانا وام بوارا رونشتنا باش از بچم ماسكو دكتور فاديم وقال لك جاران هولدا وقال لك جاران محاوله كر وقال لك جاران خواست كو ببن وسيطك ناف بينكارك ناف برا ريفبري خسر وشاميدا او هولدان وجيشتن كدري بتايبتيت فيدا ميدا كو بيوستيا هر كسي بويل هفكرنيها I think that Turkey همو جاره هزي خوا دا خوازه روش سوري بهب علی چک دای ریدا بچه ترکیه ندجی
للتروران للتروران لسوريا لدجي حكومات أسد أفشروشا وتركيا نا تنج بو باكاكيت شاردك هر او ت بترسيل لسر تركيا تنا لسر سينور تمش برسكريك تنا لسر سينور لقال تركيا يا ما تيغوتن حزار نود حيشتا حكومة السورية عبد الله وجلان سوريا درخص حكومة جلاني خد عبد خد رخص تصدم جبو وان تنج بو تركيا داكو دكاف الشر سوريا دا لقو شر لناف سوريا دا شر بكي لأو حجتا بينين داكو هر وهذا كو تكفي ناف سوريا شر بكي دفيت تركيا حاجات خبصة كنا نكو نك أو شر ناكن شر دجي جروبا كتروريستي أو شر جروب كردي كنا أو جو هاي جو نفسها كم مزند بندستي وان دا وحق خم دعوة ما في خد كان دعوة خد ما في خد سوريا كان نال تركيا دا دفيت تركيا في روشة بكي وراوسينه حكومة روسيا قال لك بني تدقيه جو تركيا ناس رياك الراس ده ماشي جبر او شر بشار الاسد حكومه شر دجي بشار الاسد ذكر انها او لا انها قال لك بشجريج هناك ولات عربي دستينه دغو شر بشار الاسد كي امريكا في تكتيكي في استراتيجي بكار ناين جبود جوهرتنا الرجيم سوريا لأف روشات في بي جوهرتن دفي تركيا دمك النيزيك دا لهذه الخوا بكار بيني دخوازي او دشنا دسكفنا بدس بخيل سوريا لا او دفي روش او يد خوازن حامده دكن جبو جو روش زحمه ترك الوستر بكن حكومه روسيا دبيجي في تندتوجي راوسين يريش يا راوسين شركه بيجي دكتور فاديم دفي شتي خواستن دكتور فاديم اف برس جرينجا في برسيش تبكم دكتور فاديم شتي خواستن جبوكو شام وريفابريا خسر نزيكي هببن جبركو موسكو السرفيا كي خبتي نها تشج ريفابريا خسرتي خواستن تشج شامتي خواستن ج هرد عالية ج هيز سوريا الديمقراطية ج حكومة سوريا هرد هيز الكردية حكومة هرد جي دفي بهيز بن داكو بروانية بكن لدجي تركيا وهر وهال جروبين بوزيشن سوريا اي راديكال دفيج بوغو ند تنج بو شردا لهر وهال لا شركي راست راست لدفي لهر بخود في هر دو بيك و هجر ببنا يك هيز بهفرا أريكارية بهفدورا بكن ويودامي تركيا نكارة قافنا بيش دباويجي و هيريش بكال السيرفين أو شيء ويودامي دفي هردو دفي هيز خادو داوي وتركي جو هيز خاجور درخه دفي هيزن حكومة سوريا وهيزن كردي هردو بيك و هيزا كيتشي باشا دكتور حسن أنقرة دكتور حق تركيا تنال سوريا بمينا سوريا ولاتك سر بخويا سينوري ويهنا تركيا نها بشك آخا سوريا داغير كريا دكتور فاديم دبيجك ونيزكي يعني نيزكي جهم برياري الموسكو حق تركيا تن جارك دن إيرش بك وبشكي دنجا آخا سوريا بخبن كنترول خو بك هزا كداغير كر ورا حسباندن ودبيجا بيوست ادي تركيا جوي نافابي اخي دركبه جبركو كردان تهديد لسر خاكا تركيا شيء نكرنا كردين سوريا ما بس طبعا Evet. Şimdi şunu ifade از دخوازم في كي ببيجم دستوري بدن ميواني مي روس هناك بياني بو دا نافچه
دباكو هناك خلاتين وي هبن جبركو تركيا یک جو وان ولاتانا کو نفوس هری زیده یا کردان لی دجین ده همان دم دا کرد لوی دوره جبو آواکرنا آرامی او آشتیه تف دگره او دوین وی یکی بیر نکن جالی ایدئولوژی و دمان بنیرن بو اجاندامه ایدئولوژی دویم نرخادنین وها بکن دنابرا پککی و پیاده داده اگر پیوندین وان هاتون خود کرن دنابر وکا پیوندین خواهد جگل قندیلی قد بکه ترکیه دکاره باوکی راسیونال تف بگره او پیوندین خواه درگل گروپین نافچه بکه دی اف جی هیا از زحمت دیگه هم ویه که حیا سال 2011 ده رژیمه که کو ما فی همولاتی بونه ناده وان ولاتین کرد کو جالی روسان و تی لانسه کرن از زحمت ویه که دیگه هم بری 10 سالان ترکیه لسوریه نه همولاتی جی بونجو او نیرینا رژیم مروف جبیر بکه و نها پیوندیا یه پیگه لگل رژیم و دوام دیرو که جبینن بو رژیم بو روسیه نشان روسیه بدن هگر یه پیگه راسیونل تف بگره او جه خواج ایران و رژیم رزگار بگه ترکیه ده راسیونل تف بگره او پیوندی باش پیکانه کو پیک بینه روسیا حیا داوی سوریه نامینه لی ام لوی نافچه ام به هفره بن جبر وی يعني هوني السوري بمينن برز مسعود دكتور هوني السوري بمينن يعني نيتا وهي هون السوري بمينن نه خیر البته از نابیجم که امل سوریه بمینن اگر آرامی لنافچه پیک ها ترکیه دیجوی دوره وکیشه لی بو سنورین خواه اگر گفک هبه و دوی دمه بخوا دورک اولا آوا بکه دو همو دولت ویکی دکن اگر هون روسیا بنیرن سینوری و تنه همو با پروبلم مروی ترکیه بوان مجله او 4 میلیون ملتجی لوی ولاتینه او لموسکو و واشنطنه چه دکاره بکرن داخویانی انتلکتوالیتین داین ترکیه میوانداری بو 4 میلیون زیده 4 میلیونان پنابران میوانداری دیگه اکتورین کو راسیونل تف بگرن ترکیه دوی بوان رب گوتو بیجم ندخوازم بو میوانمه وی بیجم باشه از بیچم اگر قندیل رزگار خو پیوندی خو کرد کرن ترکیه ده یه پگیجی و کو اکتوره که راسیونل ناز بکه از دخوازم وی که بیجم برز المشایخ زانی چه بالا مدکشینه مثلا دوستین وهنه هف پیمانین وهنه بورا شر داعش کرنا هیزا کمزن یا لویدره امریکینا ما بستامن هیزین هف پیمانانن هل وستوان چیه وانا تگارانتی تضمان دانوا قوة تركيا إيرش نكا بلش خوك أو تكري أكيد قطنا بنا نب أمريكية ونب روسارا جي قطنا بنا ودائما تكلي هنا وش خو غازنا ما جي روسا وجي أمريكية إنه تشاوا ونوي ضاغطيناك انه وري كفتناك برجيم تركي رشي كربهم امريكا بتركا رشي كربو جبوا مساله وقت الجريس بي وسريكانيه وبشترى روساجي بتركارا كرا اوري كفتناك لايرو روج براستي غازنا ما هردو دولتي هري مازن غازنا ما اوغو خديل وير كفتني درنا كفن ويضغطي جي الرجيم تركيناكن غرك خديل وير كفتنا خدر كفن يادي جبوي
اما مهوانيتي لتركيا انه دوي خوج ريجيمي قدكن وخوج روسيا قدكن وخنزاشكي قدكن جبيرت كيغونو ام كرد الفيدري ام بشكن سوريا وام هر وهر دبيجين كريزا سوري بتهفاي بدان وستاندنك سوري شيد بين وهر وقت اف هالوستا مايا انه ام سوري دفي ام روشا خوا في كريزا خوا في الوزيا ام تيدا ام چارا سر بكن نبي تركيا جمرا سينورا ديني يان جمرا هنا في املاءات ديني بشرنجي ام لهفدو بكن يان امي وكا واكن وكا افهزي تندراو بياوات كن بونا دستك وبونا بيادق دستي وادا كنجي واد بنا افغانستاني وارمنستاني وليبيا ودفريدي يان و دجمناتيا مكان براستي تركي دولتك خدوري قانون دوليتك ونجمة في ويه تدخل بشوني داخل سوري بكي اما ام وك سوري ام برزگریکا خوشاره سر بکن بلکه نگهایا و استا ایرو گو تفایس خلق سوری کاربه الهفدرونه وسرطة أولادان وسطانية روشة خوشارة سربكي ليه مثلا يعني أو هريم دوم من البربرسكي ريبابري قداري كر يعني سركرداي كريبابري بو ده بيجي هر دمي احتمال هي تركي إيرش بكي تدبيرين واتشنا يعني واتش تدبير استاندنا جبكو أو إيرش بيكنا یک جه تدبیری ما دوی جفاتا ناف دولتی و هلوستا ترکی و قفی ترکی سر هرمه ما بسکنینه یعنی اما ما چه تعدایی سر رژیما ترکی نکریا تنی امبراوانیا هرمه خود کن ام دیجی ترولیت سکنن او ترولا گو شاخه ویل بلانا سر جهان تفدا یا دوا ام تالي ببي امي برافانيا خوف كان لي زيداي طاقاتي ما بيش خوا ام نزان ويروشاوا بي لي ام بجنا تركيا وهذه تركيا قرأت في جاري مغامرين هناك تنازلات كان جبوا بارستنا يعني كاك مصطفى كما هون ازنبجم تنازلات جي كما هون هناك فداكاري ناكن قاوا كي باش برب حكومه سوريا و نافيجن جبوكو جاري كدن كارساتا كل دفرين دن العفرين وسريكاني وغريسي بيتشي ويا جهي دنجي تشينا ولا دوي ما مستدفي رجيما سوري جي فيم كي جو اف هريمي من راستا وك ملطي كورتي دا جيان كان هريم من سورينا جما في سوريا وك دولة حفاظ سر سيادتها ولا في عرضي بكي يعني تاني نبيجي استغلال نكي انه والله كانه ناخذ سريكانيه وقامش له دربيسيه وكوبانيه اف رجيم سوري برسياره تيدا وبرسيار بود دعفريني دا ودغريس بي دا وسريكانيه دا روجا كي وي تاريخ ملطي سوري ومحاسبه وابكي تاني ما بيجن بي والله يان في وتنازل جما في خوبكن اما اموك كرد خديه دوزا كينا دوزا ما هيا تشي ايرو بسبب امجيره تنازليناكن يعني افش زيدي شي صالما ام خديه في دوزا خونا ورن والله ام تنازلي بكن جما في خوا نسوري ونتركيا بلا في خوني نبيني هرامي دكتور فاديم ايرو بسرنا كمان الصبا سر كمان ويباجي دكتور فاديم شما هون يعني هف بيماني وي سركا نتني الدفري الرجلات نافين سوريا شما هون زغتك يعني موسكو زغتك لسوريا ناكل حكومة ناكل جبوكو هناك اعترافه بما في قلي كرد بكا او برسكريك چاره سر ببا و كرد بهتر ريزيكي شامي ببن I think that the Russian government حكومة الروسيا هول دا يعني تشتي بك لي قالك زحمته قد ضغط لسر بشار اسد بك جبركو او نهاد لو روشا ولاتي وينا چارسر نابويا ونبهز سوريا في دميدا او زحمته كو او هين السينور جيرهاتنا داين او تشتي في دوغو في برسياري برسيفاي برسياري هر دوها دفي اف برسكريك اف لسر بي دا سر ماسا دانستاندن بكرن دفي سر دستور سوريا نه بي دانين
دا پشترا stopped. There is Go- no new Nick- information about زانیری progress in نوتن this سر direction بردامی because it's trying to روسیا create دستوری خود چه decentralized, Syrian territory and to هر provide, هاد قالك دافشي Kurdish سوري people, قالك Kurdi نهاد Sunni ند بندس حكومة people of دانا Syria هناك with, خلك السني هنا لسوريا traditional هر هو rights خلك and, ما فيها خلك كرد هنا provide them لسوريا with the local, هر هو هناك power هنا in some areas هناك نافشة in order ند بندس to, حكومة دانا integrated ل- but ل- decentralized دفيقو Syria. ود But it's not very easy task when you have حكم ذاتي وكو حكم ذاتي aggression from كي the Turkish side, فان نافشة when بدا the فان نافشة Turkish president ندفي take his سروكي against تركي Bashar دبيجي Assad او and دجي want بشار to اسد change و the فا regime in حكومة Syria, سوريا دفي and او they دجي رجيم need to سوريا be very limited ل- in the أروها- maneuvers أو- within your own ل forces. قال لك Because you need هيز to ل support all the لنافشة هنا Saudi دفي ام persons in your بيوستيا ما باليكاريا همو آليان هيا strong enough داكو to, بله. resist داكو the روشا سوريا so بشار سر بكن بله. مش- قال لك بشار اسد ندوي روشا دوي هالوسطى هذا قالك سپاس ادی گیشتم داویا و دیبیت سپاس کو هون میوانه مبون جه انقره دکتر حسن مسعود در اکادمیسیان و پسپوری کاروبارین روجلاتا ناوین جماسکو دکتر وادیم باکارینکو پسپوری زانستین سیاسی و پسپوری روجلاتا ناوین و جقامشنو مصطفى المشایخ سرکرده مسده و جگره سکرتری پارتی الوحده سپاس جبو وجه تماشوان انهجا هو حتى في ساعتين في دي بي تي تماشاك حتى جارك دن بمن خوشيده خاطري